Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Uba dispersing rani uba deyu nong wat RTI hakajuka poru kum u aktivis nekesngi haka arpu tarik unai lur arjar arpuar ulayatu bahaka arpu pratarik unai lar arjar arpuar ulawat berpensisya dak RTI hadin balayo ya kajing ujor naki kena school Fisheries College kebadan Halembu Chera ha Agartala kebadan hakajela Tripura hadin kajing tur jung transformer bad nakaliang jugi kena school hakateka college kilatu unong RTI uba dispersing banyarap lem halor ke jing bomlong jung transformer kabaladon menta la shisnam bad kelap pentut ya shibun kikam kiban pentre hagane ka college shushu uba dispersing ulong ba ka jing yo eka report ha RTI la yatu ba yu transformer la yo ban bu thamai tang hadin khandiat sngi hadin ba kilayo ya ka RTI uba dispersing ulawan raru henekasngi haka bede bar ka jingwat ka RTI yikimar uranium kajubab ka uba dispersing ulayo na ka atomic minerals directorate for exploration and research haka bede bar kishnong kibadon yu uranium kibakentup ya kashnong domiasiat wakaji wakut gomaghat Plangdiloin Ternai Lostoin bat kashnong Thongkut Southwest Kasihil district bat kabaar kade halor ka jingdon jong uranium hapo kacela ulayatu baki don hadu kumpa arpulai hajar arspa rupu praton umar uranium shushu uloong baka jingwat punya une uranium kelas sedang nadu usnam karkandai spa asan pusan san pohonru bat kelap tengpat nadu benai naitung arjar khatpra ke artili ki poin ki ba kawe ka report ba kawe ka de ka jingjob bat kita de ka banakong ka de halor ka niga jung thut jung transformer hentai po Tripura Agartala po Lembu Chera Fishery College ka ada report ke de halor gene ka Atomic Mineral Directorate of Exploration and Research ke de halor di uranium tinga sepenting JP halor gene success story abede gene jung thut jung u transformer hentai po college Fishery College hentai po Lembu Chera po Agartala te din bale don jing thud tu na kidon khna go poleng tai te ki thu yang ai ong sobha barani rap lang lor gani nomor ba mentala sistem transformer mlong re nomor university no tem transformer don jing e ha nomor ba ya kalai nang tu la sim kliang na kisnong te sim kliang na kisnong ka capacity jong utuskan polar hap ai lang stai khndiat sani khndiat te ka wara jing thud khamtam me jaka sil le ka fan ka don kam blat nam tai student khamtam ka kongsan ne gede ki food year student ma ki food year student gede ki incentive student akba ki hapsna jingbam dokha dakba operate machine ki bahe te hadien ge wayo complain ni kata tengal ale RTI spo kaniga office jong ka electricity corporation na po Agartala habede bagane ka RTI ge balale ngala mentala sau banai te ka report ka bangayo kalong lai thu hok yang ang ne kene ngayo na po Tripura State Electricity Corporation ni betul te halok ni report ka bangayo ane lai thu yang aba power of transformer of 3311 kVSS has been damaged and after that power is supplied at Fishery College from 11 kV Lembu Chera feeder kemud ya kene kalai po Lembu po Fishery College na shu sim kliang na kasno the number 2 capacity of power transformer is 1.6 MVA power transformer referring to the complaint letter led by the Dean of Fishery College is enclosed here mon nakalanga college of sim khiai kanil aslem ma andrei kampois no hadin bangale at ni RTI ngalayo report hadin bangayo report te hakan riu tarik ngalatho siang chief secretary jongka government of Tripura hadin banglai tho chau secretary hakan riu tarik banai ba khandai ar te ka basnat kalong ba ki student menin kla phon yang ai ka balawan bujili yustan somar te kla kemen mam ta asni kemut kalat kam lip shu he ban sna jimbam do kha te menta kalat ka abiang ka fan do ka abiang ban sna jimbam rom ta yo sna be baro sngi be ti kata di ka success story hada bede baganiga RTI bangale apo Electricity Corporation hapo Tripura bat khashti ka banga pha chief secretary government of Tripura
te ngayo khobor ba la di police yo transformer ba he ang tai po fishery kole te ba ar gadi ka report halor gani gadi ka ba khamdan kam ha nama gadi ka yap ka im jong pai ba hapo Meghalaya nama kumbu I hini ki benai adep layu I ba na kadang ki NGO la sedang ba banyaki halor gani ka uranium mining kini hadian bagyo I kini jinge ki jong ni samla te babuni na ki political party ro ki sekren rumah kumne tai babun kimtip jing sia te na NGO ro kimtip te na kadang jonga aktivis ngakwa ban ajing sia supaya ba na bagi dokumen hato kalong na bai sia ne kalong na bakla te halor kita ngalak fai dak RTI hang thi po Atomic Mineral Directorate of Foreign Exploration and Research hapo Hyderabad kaba menta hapo Telangana State tinggal fai dak RTI hadin bangla fai dak RTI menta ngayo juba bengan siatu EP kani ka bangapan ka ka bangapan hang thi po Atomic Energy kaban kong bangapan nga ong ba please provide me information along with the name and place of uranium deposit in state Meghalaya kaba please provide me information about the total metric ton of uranium deposit in the state of Meghalaya. Number 3, please provide me information about the demonstration purpose survey conducted by the Deputy Director AMD DAE Northeastern Region including date of demonstration and survey. Number 4, please provide me information about the recruitment process in the state of Meghalaya for scheduled tribe. Number 7, please provide me information about total expense for the survey cum testing to the uranium deposit in Meghalaya from starting up to date. Number 6, please provide me information about the next step of action for mining in area of uranium deposit. Number 7, please provide me xerocopy of NOC issued by the Khasi Hills Autonomous Council of Meghalaya to survey or dig in the uranium deposit in the state. Number 8, please provide me information along with the detail of development for the people who reside in the area where the uranium deposit was found. Tika manungkong ngayo ka Meghalaya ni la jubab yang ada Atomic Mineral Development for Exploration and Research, a constituent unit of Department of Atomic Energy has established 7 uranium deposit in Domesiat, Kaji, Kut, Jomekat, Langdiloin, Tarnia, Lodstone, Tengkut in Southwest Khasi Hills District. Number 8 kade halor kane jingdon uranium hapo Meghalaya. has estimated total of 23,263 ton of uranium deposit in state of Meghalaya. Number 3 kade kajing sedang namta uranium ban le porpur or survey. Uranium la sedang nadu khandai spa san phusan ndruphnrio kane kajing sedang ban survey uranium hapo Meghalaya anu sunem khat khandai spa san phusan san phusan kane kajing sedang. Tehbede ba kane ka recruitment bade ong ba recruitment hapo Meghalaya namta ki ST lale karkum ka National ST Reservation. Habede ba kane ka number 1 bade student project and executive country one as a whole kane ka jiwede ba kane testing ong lale ka bro khoi kale so sar ba ye bro. Tehbede ba kane ka information habe na banta kai ka kamba pinle anane shikmat habide kane bade kane ka sthi la pha shagawi department ban pe kane habide bat kane ka xerocopy namanta kane NOC bayo na por council ya kane NOC layo na do ar potrik benai bakhatwe araja khata tadi ka NOC ka ba layo na po council te habide ba kane ka information namanta kine ki development hakini ki area ke badon uranium ya gani wong kamdon ke pok ke perview jongka kani ka department tikani ka RTI ke pau ba kapau ka banongkong ong nadu khar khandai spa san busan hadu san phendriu ka continue hadu ar haja khatra Julai ar haja khatra hadu Julai ar haja khatra kamdon siu kata ka mining demonstration da mining survey apa Meghalaya kata di bulan kami malasai ki paiba ki sulang balai bakawan kata mining banti si banti biang uranium ti kani ka ora ki sai ka ba paiba ki di banti panai la short pipe exploration for uranium by AM continue up to July 2018
kata kamu ke NOC dan konsil ke ayah dem arhajar khat ar kakut hadu arhajar khat pra kini kedi benkam hai pejba kedi bentib ba kamba ba nak department of atomic kamdon show kanika sorbe ne ke jing lek kano mentah bede bat u uranium ti hala kata di kuat ke mayo NOC ka continue biang em ka NOC ka ba NOC konsil konsil ka NOC usne mal khat arhajar khat ar hato hadian arja khat ai ka kunno arja khat ra hato ka ai biang em ka nosi maka tribal lan namla ban bypass ya ka 6 schedule maka 6 schedule dalan belum betul not to government takada belum ba di ban wat banyak ni kan su form kita komiti wara o kamlong ka besya form you to komiti kelamat jing tim na try kita ki na po atomic energy di wat tim chonang tu kan don nem don kata ini point iba nagalang gi don gi bri gi bele chati ong ba labana bagi alai biang kita ki brio jong sarkar gi brio jong atomic energy gi alai biang chiti te kata ngam i kita gi sya ka bawara kita gi brio gi balai jang thi ngam i we khabar ka ba shon ni ta gi brio gi balai chiti chu i ta gi tu ka dur ba ka lik ka tu ka gumne gumtai de ban i ta gi brio sarkar chiti myo i re te hadien ba ka long gum tu i ba gi seng balang gi ong ba ngin ya khi biang gumne ngin ya khi biang gumtai ha de gi jing sya pa kim tip ka long kamdon proof te ban pensya ba kita ke ofisar galai chiti ni mano na kenya pi don kata kadur ke bala pensya ba ofisar don chiti ki bala ya testing ni ki ba survey ni ya ta hadu banta pa di de pelong yang hak ta kan rim bangala ban kan tho ba nang ne khmat ba kiseng balang kin le belong aware kan shwa ban le kan kata kila ban wan jerap nangi ke aktivis so nila ban yarap la lang la ya kiwe nila ban yarap department nila ban yarap pe department ta la subjai baro promotion menta ikifai jo office menta labur nanti ikifai ti ngairap biak department bor khai government om khala ngairap lo khai ti sem halang ro don kam yang ala ban yarap ndi pensyaki nomor ba kasuk kasan jongka state kamsyong haka sarkar kamsyong ai kin sarkar kasuk kasan jongka state kasyong haki NGO ngaborom gi NGO ma khlem gi NGO ro kamut ngi kirit pa ngi position ong don kam pressure group bang ape je po state me khaliang iba ki activist ki don ki bon gi activist tang ba ngai mi gi ngam yu gi ta ki activist ki batip kumno banwat ya ka RTI don teng nomor ba activist bolong hi bom don ling hi political party hadu mentang ai de tamanga ngalong neutral be ngam don ling nasionoro trebe dam tajing bahajong pai ba tinga don ro ka sap kumno banwat yang jingsya ngadon kita kasap tiga ni kasap ka magadon ngamde ban set ka ba kita kada pelong yang aba ni iba ki jing yakhi jong ji or shu yakhi kum tu tang ba bana tin tang aba yakhi politika parti ro kum tu ne kum tai tiga kita kada pelong yang kum ai aktivis kenang bai pai ba kena mar tatien kenang ba wara ka jing singanya po senang po tha kenang ban wara kata ka benta ka ba lese ki don jing yakhi kum nai jing thumu jing sing balang abanga wara agni report tik sing balang mentai la subjai ba ka mining ka kut hawa ajar khat pra tikata ka ka ba wara ga development ne wara jing sub jing sanya po state leng ba ka RTI ka banga wa kata di ka sab junga ka ba ngawat bali ngawat ki kita ada dega AMD ba kantang don jing thumu ne am ban ti uranium kata kadi penungkam bah kata kadi jingli kadi penungkam bah kani kala ang bo kani ka basik jingli please provide me information about the next step of action and next step of mining in area of uranium deposit ya kani kala chithi la pha sagani ka la pha sagani ka we department hedu mentang itu pi ngapat yo ita chithi tinga next step ngala yo chithi ngala banwan ban ne bad ka ba ngala yo kani ka nosi ka ba la enclose ka ba na po district kata kadon kampala kemudian ni ke NOC nak district council tempat dia rum ta ke itu ada enclose